كتمنا بدارا دوازي بياري مشاشة وتيد كتمنا بدارا دبجنا باوي كوروغلي بجنا جقا مشان وچيتارا پریشانه بسیدن قال پریخانه دکر غازی دکو خواه که پر اثر منو تبکر بی آخی در بکال دان الباوی کروغلی آی بسه گلا بنیا جانی برینداره آخ ده بابو ای بابو ای بابو ای بابو آخی وغوت وغايت غلام العمري اتشرى مالا تمري تسف كان بياي اتبرخي مالا خالدي اي تبدل كي دولة علي عثماني آخ ده بابو ای بابو ای بابو ای بابو آخی دوازي بدياري مشاشة وتتكتمنا بجن ماخي ده تلغرافك جبابك ورغلي رافيس بهاتي وزين زانم چماخي ده پریشانه بسیدن قال پریخانه دکر غازی دگو خواه که پر اثر منو تبکر بیو آخی داوکی روژال بابی کروغلی دقومی آی ست سیاره موت کامیراج فرال بردر خیلت دسکنین آخ ده بابو ای بابو ای بابو ای بابو gelek spas beri tamaşama javan deste khoy amade bkin iro da davya hafte de me gote stüdyoyu me ve denge tembure denge biliyoruz ne ye ve bilind bebe dengen hoş gelek bilim bibin je beli kirama Meryem Khan beli denge evin ve biliste gelek hoşe me go beli davya hafte de iro ve şahya müzik hebe prane ve müzik ba iro da davya hafte de eme belki peşe bestrana me go Meryem Khan me despekre ve strani me klami me devam bikin نها میوانی می بله استودیو منه تماشامان شو پیشواره بدم ناسیم بله فکرسه بله مثل هوچار موزیکشن کوجور بجور نها به ام بیشن هم بلوره یه نه هیچ وکسر نه هیچ ام بی شکلی جي ببيسن ووك ألبوما ويا انسترومنتال أمي ويك شجورة بدن ناسين ألبوما مستوچاش ونها دنگي خوش كونها جي ستوديو مي بلند بو دنگي كي خوش evin Salgut Şahin ونجيب خيراتن بلي مستوچان خيراتن ونجيب خيراتن سرچاوا راحتن أمي MG تبي برنامج
gelek keyif hoş bun. Enerjiye bir zeyde brasti. Gelek spas ya ve zedetir bu. Enerji Spas. bilintir bu. İro begote jesutu diyor ve enerji gelek mazın bilin bebe inşallah. Ve denge ve ye hoş o biraz vega böyle Ali Ekber, Brez Ekber müjib hayratın. Brez Ekber Kırmancı Nizane ve Türkiye. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Evet. Gerçi Ali Bey size şimdi dersiniz ki müzik zaten başlı başına bir dil. Tabii canım evrensel yani. Evet, evrensel. Benim Ali Ekberci müzikşen ev be tempuri Beşiktaş'ı bernameyame bu temaşavan neşa eme hevdur eme gote je stüdyo eme prani iro müzik bak eme gote eme bu ara par bebkin. Em dest be sohbet bebkin peşi em bixanman dest bebkin. Peşi em bejin xalim nesa. Muslik tedveçi ve kakote Kenya'y bilim. Evin hanımefendi hayratı dissa serçe rahatım. Peş belim dengete bis dengeki hoş leveli jam des be sohbet etkim ve gatte kengi böyle des be stranan ki des be ambition vi denge hoş ko avul da teş ko demak zarukatiyete Rastı zarukati yani hani kişi Pandora derdor ilmir çeydi be. Mitim strana gudarit kir radyo Erivani min gudarit kir hani kişi bir denge Erivani ju çıkar bu işte kişi bir denge Aram Tigran Meryem Khan Ayşe Şan van denga mezembun karapete xaço her vakitin em düşün daveta şahiya yani evji kelam şopek gerek jibo me girin ke davet o şahiyan de böyle jibako her tim qadaxe bu albüman hünermende me ve hesanin karın derxesina ve davetan luan deran destrin bir şekilde belardı bu. Tembur tiştektin bu lugunda dise kes de gotin deste hevdi girtin dile istemejin dise kes de gotin dise kes dinji luan dizvrandın ve digerandın. Usa emji dinavan da yani bir kefamj müzik era daha prasti. Böyle. Şimdi biz taneci mamustetim dersa müziğe de bu strandı da gotin. Cedema em difetlin kuerin mali em komik heval bun tev em zari api hev zari xale hev bun em seri zinarek hevu me bena xwed da em rud niştim ev digot ez bim mamosta ev digot ez mezim bim nizam ez bim doktor falan digot ez bim hünermend çava yani falan bimin ev dikirin yani naz dikirin rasti yani rasti dilimin de ev tişt hebu min proje hez dikir taliye talici ez duyarıya da demeşim gor dili xwed demeşiyay از مشیم راست یعنی هنیک بیشین من درنگ دست بکر بچوکتی دا دلیم ده بولی بریا 15 سالا من دست به موسیقی کر در ریا یعنی واری پروفسیونل ده 15 سال خباتی من هنه من کنسرواتوار خواند و چند ساله جی از خوازم سر دنگ بیشیه بخفتم دوی واری دا دمشیم بله گلک باشه خود برنامه دنگ بیش داشته نها دلوه دری ام لوه درجه کارن تبین ام بره خود دلوه درشه قطع گوت درنگ بشه دیسا و قطع دف جویه که برندا همو کس گوتن از ببین بجیش ببین پاریس زر کو هر تمش خوش زارو کو هاد بشه نزانه ربنا دویجنش خو بق بجن کارن هری مازن کارن کو همو کس خیالا به یکت که evet لبره تگوازی بیم هنرمند و bu hünermenci ligor veriye tmeşiyay mamosete te kefş kirkiye bir şekilde her tim stranante daya goten ve hatta her şey ev stran qed bidavine bune bedengete heji evan stranan jo iro le bernameyame de stüdyeme de inşallah emeği be prani dengete klaman stranan ve bilsin. Temaşavane karşı bedin bilskirin. Benim Can beri xubidin ga stranme devam bekin prani begote müzik temaşavan vega bejin müzik em txazın müzik txazın lebeli Müslih uçar müslih tiji beriyan haşi prastit hat bu bername mele böyle devam pırnema bu prani meselene segni bun teji albüme gerek baş der istiyor öyle prastit xabate gerek baş remina ki tev sa ambijin betene habki ne yatej müştiramin tev çaxıcı gotu bu stranik ne ate ile böyle tev etene beste xodiye hamu beste yani ev xabate gerek başen امروز سروی که باقفن لبلدی ساعت ما شما میکوب خوازن تناز بکن تک هنگی دست به کاری کر. سپاس کم پیشی از کاربردکاری ترت کردی را جوارا دستیان صاحب سپاسی خوارد شنم. 15 سال از ویشی ناوی هنری دامه. میجی زانیگه خلاص کرد زاتم گوتو بوده. زانیگه خدیجه.
بله بری از آنگه مسلم بگا در هنر ما دوشه انگین ناسکنم حتی دلی و راحت نبود دوشه میکروفون برش مسلم هست رویی نبینم برات ما شما رویی بینیم گلک باشه تنی خبات نبرم روی تج بینیم نه مسلم سپاس کم صاحب اصلا نجی باجاری وانیم خرکی بار گیریم zaten هنر موزیکی یعنی کردی نافدان سرحدی باجر سرحدی نه دنگبیجی مرا هنرمندی مرا و ایشا tam 15 سال از آلبومی آن دا سترانی آن دا استفلید خم کاری خود باشه باجر آمده جیم daha پیشتابدر پشتی کنسرواتواری ترتی داریم شوری خود پیشتابدر کاری ما از تماشاوان راجی حوالی خود دوستی خود تفصیلاتش نمارا نمی‌م وحدت کن. Evet, شکی کن هرا بیش. بله، و دوام بکن مسیح وگا مبرانی سرابی مشو بسکنن و مگوت جور بجورم بتنیم وگا وک همانه دماغم لیدرینن وک انسترومانی دماغم لیدرین وک همانه لیبر جور بجورن. میوان جوره انجش دهیم ببین. دستور وکیجی می بافن. Şimdi Ali Bey'e dönmek istiyorum. Ali Bey size tekrar hoş geldiniz. Şimdi kanalımızın TRT Kürdü'nün en çok sevilen programlarından bir tanesi Dengbeş programında siz de yer alıyorsunuz. Sazınızla o güzel icra ediyorsunuz. Sizin ne zaman başladı çalışmalarınız? Kısaca öğrenelim, izleyicilerimiz sizi tanısın. Daha sonra müziğe bırakalım sırayı. Yani her müzisyenin dediği gibi çok erken yaşlarda başladı demek isterim ama öyle değil aslında. Benimki lise yıllarında başladı. Ama 18 yaşından beri profesyonel olarak bu işi yapıyorum ve dünyanın her tarafında her türlü kitleye ulaşabildim. Halk oyunlarından dolayı ve birçok solist arkadaşlarımızla da çalıştık. Şu anda işte yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Göreceğiz hep beraber. Göreceğiz, evet. Evet öyle diyorsunuz. Peki çok teşekkürler. Burası böyle Ali Ekberci dveşe ve haskin yam yaş bu müzik de dema lisede respekeriye ve hatta naşi devam tke iroşunde de çava bedome çava bmeşe me hevdura binin ve hestoramane khoy böyle bir pavekir jmara. Böyle me gote emi icra böyle doğru bedin موسیقی بدن انسترومانان بدن دنگی خوشیه اوین اوش مرا بسترم اوین بگم برام جلته yani جلته خاص خوشکس بدریم بعجم کاری ادریم گله خوشه برا انگین نشان بده جله اوین گله خوشه جله مگن هرمی چخا خوشکه گله Engin ya engin her tişte xerat ki edvejim cile evin çıxa xoş ki edvejen ambra evin parki pore xujra ki mikrofon jibo ku denge ve zedetir xoş der ki şo denge evin per xoşe belim naha dereze de kijan stran heke me be strana bave körogli körogli despekir ya Meryem Khan naha dereze de kijane naha emel ser bire beşin ser bire bele kerem
strana gelek hoş. Brasti vega mere denk bişimine dişteki berbuça ve evin ve dengete dışı ve gülük ki. Gelek Kaz zelal sa hoş yani sa gelek hoş der ki ve gelek spas. Benim emrs tüya vega em bidin nasıl yek bir yek. Vega kijan dveju temaşamayım ve demak vega dvine dveju ve hemane yani levdu tev levdu çene böyle ev ya navi via çiye judat yani çiye. Türkiye'm pira kaval diyeceksin. Bilur. Bilura meşvana. Se çeşit yani. Bilura zmanki, bilura pira diyeceksin. Birinci pozisyon, ikinci pozisyon pira navi Türkiye diyeceksin. Her ama Anatolia'da, Serhat'e hatta her Ermenistan'ı, ura her Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı ev enstrüman herkes letxe yani sazbend letxe. Ustayme Türkiye'de gele hani hoş letxe mesajvan Osman Aktaş. Herkes letxe ne liste bir beji az hoştur letxe. Ne estağfurullah. Meci ustayı xo mezunum ve ana guhdar diken hatta na meci ama hem yemeği ravani hem ye Türkiye. ماجي استراني وان بود أركير جبوان أمجي بيش تادو بين هنا راخه يعني أما بلورامه مثلي هناك متوازية لي هستي وي برخوشين يعني بيجي تمام هوستاي مزن هنا فلان بيفانا راسته هوستاي فرمزن هنا دواري استران بيجي دايج فرانا ام بيجن لي هستي مثلي براستي برخوشي و موسيقى كردي برخوش تزاني هستي خود ألبومه كده جي كوم كريه شوي وانا اسم خوش ام دوي ألبومه ده جي تكارم ببینیم ببیسن ان kesin ko buxazın emeli serveke jibafın qeyrina bedenk navi albuma meşif ev yeke bedenge lebene qeyrina gerek xurta ve bilinde mazın eşi emeli serve qeyrina jibafın şöyle speaker vega brasi usabem desbebkin vega mego album kesin ko vega tuxazın meraktıkin vega mego qeyrina bedenke ev qeyrina kengi qeyrin kengi bilind bu بله حوالا جانم او ناو برایم ناولی کری بو برایم مجید قیرین آبیدنگ یعنی دخیق قیرین لیدنگیته کس ناویزه او جیم جبو انسترومانا دخست یعنی بلور بیزمانه تشخاله خی خبرنا حتی هندی لیواخو لیناخه جوه یکشی مانی هنه کسه کدری سه اوی یعنی زورتیا ما زاروكا نكره خبر ده نكره خو تشتكي بيشتا بره سسترانا zaten bura evkiriye sestrana خريبي da strandında mı zaten lekiriyani beri vak bu denge zarokan lebere burası denge kurdan zahmetli o dijwariyen ko mazın kişandın o her tim atım bedenkirin acivan eyvallah burası ko zaman mervere kadar hakir şu mer bedeng demine yani mer zaman gidin bağfeşi mer bedenge beli gele mühim zamanı da ki beli ev vakam kan bejun khayrina gele kurşi beli khayrina gele kurşi ve ka çan habene hashtag حشت هفت سترانه ما albüma havala canım karbu Türkiye çekira mit karbu Ermeniş çekira li ez müziksiyeni Kurdum jibo nava hunera Kurdi da bir sala ez karı xo peş dadım jibo emi jibo bravo be hediye gele Kurdu çekir beni gerek başa tev şo brayim yani tev brayı hevdune hevdura liser heman axi mazın bu jin çanda meji hama bejeş xo hemane juda tek mazın tune ki lebele bir taybeti taqasti ki masaj zaf bu se enstrümantal albüm tenene zakemen mizcadınji gotu bu zaten jibonayı ahs ki müzikşeni mehi albümü da tezeji Kurdi daxın sadece ne Kurdi yedinci karın tevhevken çeken. Mele. Ama servan pastırken kun windijin jeme bafın kesin ko khasın embejun desbevi karibken de çilberwan be bra jbo çe be baldarbin zahmeti u dijwariyon ko vekşandın ama serveke jma khane bele em disabveşen stran vegam ternabin em vejim bra stran ve bra müzik hebe treze de kijaneke ana stranek hevjine zlam çekiliye bele نتاجي بخوي بستيان شيتكي يعني وك مالبات منتهى بموسيقى رايلا كدار دي زاروكين كو دي زاروكين بيجا سيبيته كريكته او بموسيقى راتشوا على كدار بس نشانين تنجبيجيت كي جلك باش شنو قرا شكل يعني قطعك فان يكي نهار تنايا ياغي بكم بلي
بله دنگ ده پرسکره که کیم چوایه می‌بینی؟ تمام اینگین نه ها پرسکره که دو میکروفون ده برای چهار سر به بسترانیم دوام بکن evin مقاله كرة لو كده جبكن نها ميكروفون برا برسكلي كشار سر ببه برا ام دوري بدن موسيقى استراني شهر سر بله
براستی ام گه کلاگری دبن گه که خوش من یعنی تبلیغی گرک خوش هیگه نه براستی موزیکش خو باندورا گرک مثلا لسر هم امکان بجن درون یامرو یا همجی همو جهانی yani jiyanı diye براستی موزیک تشتک گرک جبهه که باندورا مثلا لسر ما بردیم بریم بگا می برای خودی سابدن لاوکتشی بگا جاران و نشانه‌ام تگوته ام دبینن در هنر مده بشه بگا دی میکروفون ده هر ده پرسکرک هی که بریم بگا دنگ انگل تمه شار بکه دنگ اوینته Denge mi بریم tekelu? پرسکرک تنبه تمام مش به میکروفون ما هیه میکروفون زده یه استودیو ما گلک میکروفون هیه بگا مهندس تذكر بي باركي بر به اوین و وی ها میکروفونم مازم براج بریم بریم ها gerek باشه tamam بریم بگا اوین امکان راحت به حسانی باقن بگا من خواست بحث استرانی بکم از هیچ خود بیشم کیلوگرید بیشم جوی بونیجی بریم هنک اوکی من چه دبن yani ام ببیشم براستی ام تف کیلوگریم از باور میکسن کل بر اکران رونشتن اجه gerek کیلوگریمونه بری ببیجه وقت تایبیت بوده تایبیت یا استرانه چی yani hemşinim çekir o rastı az histikim yani henek strana دبکم رو حس بکه yani işte دلم رو به تمام رو دبیجه چل برچاوی مرو دچنتین yani پر دستانین من کردی هنه زانی من چیروکشیش مرد هاتن گوتن yani وقت میnak سیاه بندو خجی دیورچاوی مثلا شو ادبیات و جامعه یا هم devki هم riski gelik devlemende ya Kürdi yani jali çandık devlemen hadi çandık devlemen mazanın evet جوی بونیش yani kesti yardım بله همو بگشت براستی تابعتی هفجینه تجربه کم نویسیه و بسته آماده کردی در خصیه ولی جالی که و اف جالی که دین بشه اجبا همو گلمه yani دماغم براستی امشیل بدره گلی کیلوگریبون ام دوشن دسته هفجینه تشوی صاحب مسابقه خوشش بدر جربیشین گلی که براستی شی بسته که گلک باش در خصیه ولی بله ایجا دیسام بروح بدن مثلی بقى مثلا ألبوم آخرين ما حشت سنة جديدة مقيرينا بدنك كسين كوب خاصنا بدي ساجوانا ببير بخند كارن بدس بخن في ألبومي بخباتن ته بكدك مازن در كتير هولي بقى تقول أستنجي دما كم درخست أمهنا أستنجي عشان يعني نه ممكن يكوش خوان ببيجن دما كم أم دس بكاري بكن أو كارين وك أم بيجن هناش خد تشتكي تايبته پرس کرکتر کمن شو يعني دجوارين كم دشين نبلي داوية ده بس ده ما كيف خوشيك شيء يعني اف وك برهمك درد كبه هولي يعني ام بيجن انجاما خباتن تيجي كدو خيرتا تيجي او چبون يعني تشتكوت جيب بفريم سر يكي بسكن جبو كسن كو بخازن دس بي كاري بكن برا او جيب بالدار بن يعني برا تشها چبكن چنكن في كاري سوا مرب اشي دس بك يعني gere rahme rahabe ev rahi müziki gere insan rahabe yani bu karbe mamustayzani rah beşitine ve merib zaten ne kadar Evet. Hocam ruh önemli değil mi? Tabii ki kesinlikle. Mamuseme Ali Mamusali dveje acaba gote çi? Jaliki ve göğücilme ye öyle böyle filmlerde. Ali hocam şimdi Mustafa diyor ki yani ruh zaten müzik için ruh çok önemlidir. Hani müziğin ortaya çıkmasında ruh büyük bir etken, büyük bir rol oynuyor. Ona değiniyorum Mustafa. Yani rah tedveji gelek giringe. Rah mühime. Xeştiri veji piştivi işici hele enstrümancı gele zahmet emerlixe. Gere meriv heval evin çabu meriv gere eğitimavi işici gere meriv bibine yani. Nota meriv zambe. Meriv ser xebata bike, meriv bike ve nava orkestra. Hatta meriv davet alixe, meriv xeştiri daveta konserta hünermendar alixe, albüm alixe ki meriv beş de hele. زحمت گره زحمت یعنی یک انسترومان یک مرا حتی هم دو 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال یالی عربا مثلا هندستانی یا مصری یک انسترومان یک حتی مرا هم دو 40 سال زحمت ده باشه و انسترومانی به ناو دنگ دو سوای روزی 6 ساعت گره مرا سه انسترومان خوب خفته تنبور به بلور به زرنه به یعنی داخل به 6 ساعت مرو نخفته من بکنه پیشتو به زوره
بله خبات گرگ مزن خوازه يعني گرک گرگ خبات بخبتی مزن خوازه وقتی کی پر يعني دم خوي مزن جوی گره بقتینی و جبوی کی بخبتی tedbeşe ev yekkiringin. Ali Hocam şimdi Musi anlatıyor böyle aşama aşama konuşuyoruz müzik için önemli olan hani güzel bir şeyin ortaya çıkmasında önemli olan etkenleri söylüyoruz. Ruh dedi, eğitim dedi. Zaman dediniz çok evet. çalışmak gibi değil mi? Evet yani, çok çalışmak, eğitim, disiplin. Şey yapıyorum, evet. Bunlar sizin ekleyebileceğiniz mesela siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili yani en önemli etkenler nedir? İyi bir müziğin ortaya çıkmasında. Ya iyi bir müziğin ortaya çıkması için mutlaka ekip çalışması gerekli. Ama kendi bireysel çalışman da önemli. Çok çalışmak lazım, yılmamak lazım. Ve bir de dinleyici kitlesini iyi yakalamak lazım. Yani müzisyene o şeyi veren, aşkı veren de odur. Yani birileri eğer alkışlıyorsa, gerçekten sizi takdir ediyorsa o zaman daha çok aşka gelip daha çok şey yapabiliyorsunuz yani. Yani dinleyicinin de evet. Dinleyicilerin taleplerine evet, göre yani. tabii, dinlemek lazım. Önce iyi dinleyici kitlesi yakalamak lazım. Evet. Ya da onların kulaklarının gelişkin olması lazım vesaire yani. Hı hı. Şimdi öyle diyoruz dinleyiciler aslında müziği dinliyor ama önce müzik bu işi icra edenlerin dinlemesi lazım. Önce tabii, dinleyicileri tabii. onların dinlemesi lazım ama öyle daha iyi bir işin ortaya çıkmasında yani, bu önemli bir etken tabii. diyorsunuz. Böyle temaşa şu benim mamaseme Ali Ekber ji ki bu binav kir ku em divêjin wek bi as em bêjin em vêyekê müzikê daxin gotem kesên ku müzikê guhtar dikin ev yek ji bo me gelek girînkin pêşê me guhê bidin wan şika ew çi dixwazin li gor vêyekê yani li gor daxwazê müzik dema ku derkeve tiştekî xweştir hîn xweştir ew derkeve holê bilin çiqa wextê me ma li gor vêyekê em ê sohbeta xwe bi dawî bikin belê herî dawîşim بله اما بسترانه بداوی بکن در هندر من هندی دگویم داد بچه نه آجا وقتی من ما پر نما اری داوی وک ام ببیشن ونچ دفکرن در حقی وک کره کردی جو آواد بیم خواست براسی جبوی کشی ونچ دفکرن کانال ما TRT کردی بله کره کردی جو آواد کش جبوی کم بشن کره پردنگی یا به کردی آواد کم همو شواس موسیقی کردی و گلری دل سروی گب سکنه و که اون چوا دنرخینن هری داوی Kore Kürdi zaten keması bu. Gere heva. Yani Kürdi za peşta bu uzanı. Müzik şenime gerek mesela ledxin ama Kore tine mesela Kore heva strane Kürdi daha peşta için. Strane geleri, strane dengveji, jeherima Kürdistan'ı kubiye her herime ki mesela tuğunin mühim bu yani. Zart tişteki başı ki tişteki hadeketi ve hevala canan gele hoş bir yani. Beli. Yani serxiri ve inşallah gencemeci yeveri da peşta bilden. Gerek baş gerek. Jibo juane me jibo rastı ev jibo derfete gerekmesi fırsende gerekmezin kesin kod fazın denge koyabilin bir istin rastı kanala metişte gerek başlar story. Beli. Yani jibo müzika kurdi bir profesyoneli peşve bkevit işte bu sahavcene o müzika kurdi bir rastı bir devlemende yani her herim serioka taybetiye ki müzikavi heye o de yani evi usadan beji kome usada Kore usada peşve dikevin o bu per dengiye çok seslilik direşin ya. Beli. Jibo işi müsait de yani müzika kurdi gerek baş ve bize peşve bir şey megote xabat despeker jibo ve ke şey bijartın şkole başaran ne başaran şey despeker kesin bu fazla denge xabidin beystin karın tevli ve bername benim ematın davya bername xwe bir şekli besrane xoş inşallah eme bedavi bikin em gelek spas kin evin salgut şahin gelek spas emce gelek kev xoş bun Musi uçar Spas hevala canan sağ olun desteğe sağ olun. Bele biraz Ali Ekber gelek spas çok teşekkür ediyoruz. Bele em disajvara bir bakın temaşama şu her roşen çarşemede saat 8:30 ki de denk 5 bernameye denk 5 ku megote gelek te haskin gelek te acibantın şaliye temaşamanın TRT Kürdi beşi und karşın her semevani me bibinin due derش خو دبیشن به انسترومان خو بدنگیم خو خوش خو هر روشن چهارشنبه دو دره برنامه دنگ بجته جیستی گرن
Benim disa gelek spastkin u bestraneki eme davi bidin bername. Xoya tamaşa maşa. Hatta benim düven xobaş binirin biminin xeyri xoşiydi.